bwa nyuma y'umuhwezi wa mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Semambo kwikomora shema ayakirwe Amadou Semugabe hamwe na district card nukwe kushaba ngo habeho okutabariza district card. Omuhwezi wa mufti ashabire nkoregana babase kutereza enshonga kandi ngo barekeraho kucukura edini. Enshonga y'icyombeko na sente za president zibara kugira ngo zikibwa district card nizo nshonga ziresereho kwetombwita omubasaramu bakura baje kutulamura rero dollars ensonga zaru nayenga Steve cyakutereza kurebeza cya district card ibyo tuberamu uri era tusaba kutereza ariko kutabanya abantu babuje sibya abantu baburijo n'abakurebeza banze imbere ku district council myaka y'ijino mbasima bebale kujja ne basanze bakuzaba yaya abasima kunjaga okujja okusumba obusiramu tuli wano tuli mu mbeera nnungi tusaba Allah nebali be bavuma bakadde baabwe balina ebikolimo nga bagwete bazubayire ebikolimo. Amakuru gasha kwa Sheikh Abdulratif.